BJP Party Penta Karbi Anglong Autonomous Council Kilikalong Kachipati Dunjia Pan Party ticket Pangdak Pontanglong. BJP Party ticket long Inkaratro constituency pan Guwahati rong supia long pen Pangdak Ponte tapi Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong Asahema long ticket kelong abang phubang piatuma pan BJP is Karbi Anglong Amefu Dhon Singh Teron Hauragat MLA Dorsing Ronghang Lapen Dipu MLA Bidasing Inglingatum Archopon. Nilai tuma perang ke Stefan Teron pen Atur Bihari Vajpayee Bhawana long BJP party ticket kelong atuma pan Karjua hut candidate atum aninga lo alam kacathana lam the Arju Iksina. Lasi la persona poron hut BJP party atum kan tambe long pada truck adi malong kili kacipati dunci pan patu wea por tiket pandang kontang lo lasi non pangdak et penapi non BJP party office is karbi long si dolon ini sekarang ipan langker constituency pen lang ipan tiket pipolo lasi orang sekarang ipan kilo itu kat ni soi panang ipan kilo sini la langker constituency long lagi klaim ponci ipan kopi amos lagi klaim ponci depan haidalo de nang kopi si klaim perang si dan karbia long rat mate langker rat panang ni sini kan Surolo kini nawi tu karnis ahin pen ke bagi election ano yung si ini MSC mandar pantai macam dia putar lang kasi nilita inu tapi hub awal kan saya ke bangkos kidu kela kopi mah nilai sini pakai ate pini nilai mitanga nonta cetek ngomong nilai tu celat atau sabso tino kasi nilai kemana haru bangke dopi almost dila pacing turi pano bangke ate ni tu movie kimi hujung si klaim kita jong si klaim kita malah ini corruption dah ini kecok si klaim dah kemudian te lake malam sore dapat kasi nilai unan ke metang ahomosti depacing tu bonji panjang kapal bonji atela nilai tu mana tuar lapen la ke major scheme loh tak klaim ni langkar konstituensi pen nang di komat pen si cedan ini kacedan mimi ke hola dake nilai langar lo awe ate nilai ningje lampu pen sta hedi nilai homosti long opposition sabso nilai pas ke mata nilai tum tiket declare gelang na suci bangke tiket declare yang rang nilai tum assessment on nilai tum mata lam je kongres aku hit ala buding terang apa jong si kongres atum party tiket tikot det asante kacedan bangke cedan mesen Sudah menonang nang non bangke non tek damlong bangke kataga kongres bangke sumrohang la non cari bom la presiden lo asupi participi der lo tangke nang di kona pun si haji nilai hola dak 27,000 plus lo kedam ta MLA election hutan 19,000 lo nilai tu BJP pel hola so hut sumrohang alangli HD minister kibo mahu tiket hola so election nang li lo tiket long li malang li bang BJP cuci kongres sebar bang coba lagi hola so bang ke alang li awe ho bang si dola jem HD minister kibo mahu bang kasini tu mata lo cedan lo nai bol ho kusi hola so de mata dia lang HD minister bang ahu si election lagi tu kongres bang ta hola so hota alang li gwan magelong li la anta ingin non bang ke answer sisi alang itu ke durbol ate kongres atum nage join thelong lo BJP lo tangke ong dung nang tum non hai cok chorolon anu kapreng long pen ko dang tu sina long prek konsensi kapreng long pen di dam tu na oh ya tangke non puthot ni di socheng khanta long pen chiplong dung long pen sini dam tupo nang li phana prangsi kat news hoi pen nili tum kardom nang pazir lo nang li tiket chipalong no thek pod as nang li socheng ara ra phana nang li haidel lo de ko pisi kitlam ponji to nang li akimang mo pila nili
Kat news atau mapan hingga sam kaptam pacir lo nili pini suceng henta arat apan nili kemang ke lapolo suceng henta angkang along development kiklen nang dopila towar penceng lo school penceng lo development kiklen dopila bisi lahai kiklen kedam dia pan nili pini nili tu CM sa Dr. Piran Rohan nili pan kang pon pen nili pan tiket nang pon lo langsung ke taksi asam chief minister Dr. Himonto Biswa Sarma alang ni hinta nili pan kang pon tiket nang pon lo la pen presiden ahin State ano, presiden ahin la pen presiden ahin dengan nili pan kang pon pen si Kasi nili non kirang bondi election pada hari pertama nili development akan seseng akan masih kabiano akan development kita ni akan nili kan masih lain kita lahai iklan pengipsi rongarada tumpan pula school tawar kene iklan pengipsi Sontak taksi kedam tangan ikan tu minang li iam nak aku kilo sinon kivan jilang ni apa nang li klem pon jialong sinon nang li kecidam jialong umat kan sinang li cidam pon jialek sono non kedam akan kedam bangka independen akan tidak handi pensi lapen non kirang tubang bangka Bong long ga la ring ba BGP besi ciput bong si tanah pan ke ni rin president pan si tiket pan ke salam ni rin panta yang dependen kudi langsung Tapi nang li hingga cetai ke sono nang masih danjia nang si danjia lo make ministry wan mes nang li kali sana ke hai cho boy ke hai ke 8000 Sachin Burga ya pero no boy está la selong Choro lo non pate along break maya constancy long pen tu sina si Franci nang ipa ka di soi pen nang li tiket long si palong fake por akiro pilo pen cardon pilo la si nang li kedam tangan ingkan tami EMR pu kilo si non ta putho nang li ko BGP along tiket si palong dun tu lo la si non nang li non ke van jier ni apa kilika chedan ji along nang li ko an pen si chedan dun ji ba ko an pen phai pen nang li long dun ji la pen ko mat pen nang li chedan ji Radom pajir lo nami tempat doa apa, lapen lakar ni sekilang radom kita, ini pen radom pajir lo, lapen cuniri lo non cuma gila election hut long kora top homosi kita BJP pakai di pan karbiang long harap pen cuniri lo. Kasih ke damta ke election 2017 nami kan hut ke ili 8,000 kilo. Kasih laso api pen aku nikan isira cikim, pan nikan isira bak api MP election nang dolo so api 10,000 lo. Aku non MLA election huto bangke ni itu 11,000. Kasi ke hierarchy ke lang itu dia amsong sedang orang. Kasi ini pan itu welcome nang tu itu di kita kon long bangke. Itulah mudi datum gathering ani ka long get ke long kan second time dia ke long kan sini. Dapen lang lu pulang ke ni ke long kan ni election bangke. Ong dong kan high point itu kan ni kita ko. Ati ni kita song dupi. Ingkan pong bong doktor kuliram long hang CM jodet kan ni itu. Penangan rata long sai kedeng kondupi. Non pilih kan yang long si peaceful kita long tak siang dia. Nata itu masih yang doktor pelera mohang kacepat duk kendriya sarkar raja sarkar kan juga polisi soal biru yang kalau baca itu sukti. Sukti itu kami. Pasal kan yang long hanti lah hese. Aru hanti ahar bisa. Kita mengutiu. Ketika abang tu jitu nirbasa namar sabisa masih lagu desa itu polisi itu baru desa kami jiki ahibop pa sampai nang linon tu bang kon besi kai ponji ini kecuali sih lah prime minister visit hotan ini dari long hisab lo daftar 11,000 lebih tadi jiki pon so 11,000 kan bangke abad bangke monton committee local committee tung bangke private jitu dari kecilan lah bangke another dollar sih kalau daftar maximum 600-700 menit tu je. Lo aku lo pulang ke nearly amar
12,000 ওচৰা-ওচৰি ভোট আমি দিছোঁ tangte nang di haidelote Muhammad Arad phanang ligi kopilo claim konjile nang ligi ma লাগে এতিয়া সমষ্টি প্ৰতিনিধি লোকতে কাই থাকে মাকে তোৱাৰ মেছেজ নম্বৰ স্কুল বিল্ডিং মুখা মেছেজ নম্বৰ লাহে লাহে পেন দুটাং কিবা পাতি থৰিয়া পান ভাল সৰ দুটাং পাতি পাতি দি আলং ক্লাম আলং মেছেন স্কিম মুখাইল টু পিপনাং কো নংকে দাম টান টান টু পেনাঙান পিপন থেলং লনালে টু 26টা সমষ্টি দেখা পাইছে তো হা 10 কোটি কে দিটো আছে দিটো কালচাৰ কমপ্লেক্স আছে ওপেন স্টেজ আছে হা তেতিয়া আমাৰ এইটো সেইবিলাকে আৰু আমাৰ সমাজৰ যিটো আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী এইবিলাক আজি tangte ma pensinang di sedani ke bagi ini kan national party saya itu kan sampai kita sudah itu kan kiba chorola lake Borjan constituency longpen non ke longdun Pransi nang likhan kat news hoipen itu karton apa jirlo nang li tiket chepala mon thekbo sinon ni nang ni tu phana kar ju mate dum kat news hoipen mate karbiang long rat angkang pi pachini kang tungke Borjan constituency long nang li hithur dunji along nang li ko ana but pen si nang li chepalong ponji la pen ke nang li ko pia ke mang la pen ko pi si ke klem ponji hada akimang wes nang li hada ke dora tum kami ni thang constituency amnai wo phis me nang li chepalong pon lo nang li ko pi ke mang nai bonon te la so klem Borjan mesti long. Itu karbing pin karbing alida doktor dalam lang yang lang si di pantat kita ada pada nato. Kasi Borjan ke isi kita dung konsensi lapen nako kita mesti kita pindah konsensi budami. Kada perang-perang tak klaim kita mutum dulu klaim bom lo tak klaim ke pacul ni kum dupig lang. Masalah bangsuang kum klaim pon dia pan unan ke doktor tu Muhammad Japen ang heavy pen. Kada karar pan pi pon dia klaim pon dia pan sini dia. Boleh pon lo ko isi bangke ini di Borjan mesti pen kali buat kita kami pini ni kan ada nang kan kum karni la pen kar chuo ting lu kan te Borjan ara tum ni kan si pa opon elo ni kan ko pamelo nasi Borjan mesti lo gimana kita kulo mata apa yang gua abutas do ada sahara bangso utara mo ta pini thelo la pini kecitong aral teng lagi ongdung ngapai kasi itu BJP party lo ni halak hai tu sini sini lo lasi la manzo klaim lo ke lagi BJP halak awakars mondo penseng lo morcha tundam kacha bang padukan klaim kidam jila manzo kerja pun yang ke sini ke hai lo yo buang apa kan hari sini tangte halada konstituensi long nang li ko mat pensi tan jiang ring do no sumi ni thekdam long le no hada ke EPSLC do Congress do la pen STC do la pen na sikam do udaram sini no tamo ta nili ke thekdam long ke la pli asong ta nang chidan munji po bang ke tangte dibon ko sini ha tum ang mong sini po ang song berdo po office tame je ku chadap som ke song ma so ka contest pon ni namung le choro non katu ka bitu mela da BJP office bang ke long na pa BJP office mati skar bang long BJP office long si hang lo lada ke atum pina ba phan mati ni sun ke job nam chia phan atum ka sik non sik pon BJP ৰ বাবে টিকেট পাইছে আপোনাৰ প্ৰথম অনুভৱ কি অনুভৱটো হৈছে যে বিজেপিৰ পাৰ্টি এটা পাৰ্টি তেওঁলোকৰ যিটো টাৰ্গেটটো ভাৰত এখন উন্নতিৰ পথত ল'ব লাগে সেইটো কাৰণে যিটো ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বৰ্তমান স্মাৰ্ট ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে সেইটো হিচাপে তেওঁলোকে ভাবি যে যিহেতু মোৰ এজ এ যুৱ নেতা হিচাপে মোক ইয়াতে প্ৰাৰ্থিত্ব থিয় কৰাইছে সেইকাৰণে মোৰ অনুভৱটো ভাল লাগিছে যে এনেকুৱা যিটো মই পাৰ্টি জইন কৰাৰ আগতেও 5 বছৰ আগতে জইন কৰিছোঁ কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰা চিন্তাধাৰাখিনি মই এদিন মই সুযোগ সুবিধা পালে মই নিজৰ
জিলাৰ কাৰণে নিজৰ বাসিন্দাৰ কাৰণে জিলাৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে তো দেশৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি সেইটো সুযোগটো দিয়াৰ বাবে মোৰ অনুভৱটো ভাল লাগিছে খালি কথাৰে নহয় কামেৰে দেখা গৈছে যে 18 নং লম্বাগাং পৰিষদৰ বৃহৎ এটা সমষ্টি এই সমষ্টিত আপুনি কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ভাবে নেকি আপুনি যিহেতু মই ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো মই অহা যিটো মোৰ যিহেতু ইয়াতে মোৰ জন্ম সেইকাৰণে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ মতে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মতে বৰ্তমান সময়ত যিটো ডেভেলপমেণ্ট কাম যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিটো দ্ৰুতভাৱে কৰি গৈছে কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপট মই দেখা পোৱা নাই 100% জিকিব বুলি সমষ্টি বাহিৰে কি আহ্বান জনাব সমষ্টি বাহিৰৰ সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে যিটো CM ছাৰে কৈ আছে আমাৰ CM কাৰ্বিআংলং চাৰিটা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্য সদস্য শ্ৰী মুখ্য সুবিধা নহয় কৈছে বৰ ভাল চাহ লাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে কামেৰে পৰিচয় দিব লাগিব কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো সমষ্টি বাহিৰৰ মতে সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোক সুযোগ দিয়ক মই কথাই নহয় কামেৰে মই কৰি থাকিম ধন্যবাদ Aku itu napen napcing baik tadi, nah tu lagi manifesto biasa dah kapan itu, hak our side, dah talking turponi so, farmasi itu dimpon, asih itu kena, asal lama itu cuma. Nanti tak so manifesto dong, kan kok sosial yang break tu, tapi kayak yang break 244 year itu lah bang, si minggu dong sih tapi namun itu bikin dengan lah manifesto dong, jadi kita kongsi sonto dong mati. Itu lagi agenda masih apa pun itu, pengalaman, non kira yang kita milih itu, Karbiano Council President itu Dr. Pura Mahani President, Inana din Ninggil, Peter Party itu Ninggil, jadi mana bangkit itu kata ke mana bangkit itu boleh.